wamekuja. Kuna bishop wetu wa Gusii area ameingia, Bwana Philip Marita. Kuna chairman wa Regional Church Council Nyamira, Bwana Charles Omego, na wengine ambao mmefika, mmekaribishwa. Kwa hivyo bali narangeria moche gaigasobicha abamura ba mwabo atuya chikasi ni kiabo chionsi narangeri kurumakura koru wapi koru nyona bangina moke wapi nabunda angereti aiga rine tumakora ngonya ndeli mage evangelio cameraman nera tenga itoko face ono ababa nyandie kano kaita bako be yabo ngira mwensi yabo Kenya no mugento ko bela gago ya manyara asenge ncho bakane te bantu bari kokwana konyoro monto yoma alwe sari utiga monto kwana ine utwango bwango ai tulende ka to aikire ga ka to kwa arigereria nkonyora rende omongina ya kera bageni bakire buo no nani ko konya babukire namo ko anya birogo mbisa ini buya ayo oikaranza ko chikoni rinde naki na kolide yo migwete na bangu gwete abantu banka kera bageni bago chaiga kara bago nya konstaga ngone kalia mangana no kolia nkore likondo kalia na kwanja ya muno munyakirogo kwa niaba y'abantu bamwenja abantu bakemuma bejikasi nikiatuye cyose picha ikire gaiga inche gonkuru kungera no yumakererinde tuya no yuminto goto kinete amo goto somete ngakiemo ono igonda ateria bana batuya ngapole naende ngora mono abana batuya ngo batigere kefungo baiga ntegetekera mu kurwa amanyore musome Saburi 121 kibunge kemo motabukie Saburi 121 muruo mumanye kogenda Saburi 125 kibunge kemo nkorere Matayo 11:23 abana bariye gasi mwakora kurugese kuna mamo mina asirete saiti ye myaka 33 sene oikara bono iga mwamurindire bakararire na inwe murendwe igo na inu mukine mo bene myaka isaine Mosese ni guchinga kichonsi abantu bariya basani batuya bariya mwakorega asingia kuikera bune nyangi ya ikirega mwansipi Mosese nigwe baraibe kanisa ya AIC o bishop Reverend Bweria no Reverend Kurmate mwansipi karibu Mosese nigu mono Mosese nigu naende kumoko rugaiga mogende chinka chino ya mono na inche mbia mona seli bageli asoyo minto yoralire igare oyubo musubati na inche igondo yubo mumura omumura oyo tata igakora kunya chyo nyambegera nere ise omongina babo oralite mongina nabogo baba ruete gabo busaragi agasoka aiga senge nchale ngombinya mwise ko muje tali gasoka kuchiandale igona linkale ko mwenge mbia mona saba minto barule korwa omakwaro moino na baswatu bamu abo mongina na ba minto gaki okurara ku mugako yo nyasase sindi amate yoyo minto atuya
abana batigaire n'omuchomo gimomwencha ne kanisa gaiga abaminto Nyasaye tokonye tosoe nyumba yo gutulika elieta James Kaoka Nyachio Nyasaye no munene. God is great. Ababate mira lakini agochimutungo to orati ngo ikaransia ore to bosokwaiga. Asante sana. Ukipewa dakika moja utumie nusu ndio tuweze kukupigia makofi, si ndio? Asante sana. Basi ningependa kuita kanisa ya AIC Chapel muweze kuingia kwa haraka sana. AIC Chapel tafadhali muingie, naona mko tayari, mmejipamba mzuri. Na nikiendelea kusema namna hiyo, pia ningependa kuwatambua wale wageni ambao wamefika. Tuko na regional chairman ya Nyamira AIC. Tuko na regional chairman Nyamira AIC, ningependa kumtambua Reverend Charles Omego, karibu sana. Na pia ningependa kumtambua administrative secretary ya Gusii area. Tuko na administrative secretary Gusii area, naye pia ameweza kufika na kujiunga nazi. Basi ningependa kumtambua John Cyrus Makworo, karibu sana. Ningependa pia kumtambua yule bishop wa Gusii area ambaye pia amefika kujiunga nazi. Ningependa kumtambua yule bishop wa Gusii area amefika, amejiunga nasi, Reverend Philip Marita, karibu sana. Chapel muendelee. Hallelujah. Siku hizo Hezekia
Indomie.